tu lai ta viral mama jing le ki thang ta Thailand kama bus accident hi in seidu hi in hi chi hi October date 1 2024 nia chu analunga hi in ken zong khurna thei thei in ka hin kholin ka hin khol do kham kham hi chi video hi in seidu hi tu lai ta hi damona ka nei zin ko zong na stay na thomin hi zin nei na het thim diwin ka hin ti mu ve hi video a hin iti thilung so a mi zat thia police honi ta banga ma la ham ti hi in seyo hite October date 1 2024 a hin uthai thani huwa school khat awmin a school min hi wakho praya sangkharam school akiti e hi school hin trip nei dingin akyogung vin trip achi masangu hin student kute hen achate ko ma hin achina diu hi ki cha rom dan ti ho asai piun a hin teacher hole gari driver pa hin ki cha ram pun lampi zong anum selin abuina ding im cham poitin in sungmi te hi a hlamun hiti hin ama ho zong trip nei dingin ki gong taw ve in kute in zong achate ho hi ki pa la thanum te in avai hla ovin chate ho zong teacher ho to ki pa la thanum te in treatment aga chi taw ve hiti hin hlom ke nam ho zong leile win monnom namlaya achi uvin nilha langin ahong kile taw ve hitia ahong kile lango wa hi khojing ai tai hiti hin ahong thlai un zan barol ake vel hin teacher hole student ho to na mi somni langa to na ba si bengko khusung alut masang uvin accident deilo umta atu ta na hi hilaya accident accident mai hilo in mai kong zong na sata in asu in teacher thumle student somni in thina tu ve chule asunga to mi somni le ni hi zam do mano hi minamu na saidanin gar kenga konin mai el ahung su do in hicha ko na hi mai kong ma hi in mai kong hi ana savar jinge ti na sei pi ve chule ba sunga konin ges na sata apu zong au me tin aseu na hi heji thil so pe na akoma velam ho hin mai kong hi su meeting atiwa hi in a hin mai hi ana savar jingin ha ko var jingin mai khule mai hi na sata in aporen akoma velam hon aki thupi wa thei pu ve minamu khatin asaidanin school chapang cha mona neilo a hin na diu wa kama apen ginu hi ngai ngam a hi pu in a hin ke hon bor thei jong ka nei pu vin mai khule mai a hat war ji in chapang ho hu do si dan jong aum thei pun hitia hi kamo wa no wa police hole firefighter ho hung dibo kamo ngau hi tin asai na hi pasar khat na saidanin ama hi ba ya hung thlai hi in aum na kun kilometer khat vera gam thla a thilgin na sata khat aza in agal van a hi le mai kung le mai kho na sata chu amu e ama zong aga thlaya hi le bus mai in na sata ka amu in asunga school chapang ho zong aka hi ama zong bor the ni pu in tauna amana guzu na dinga tauna amana bor the nei lowa gari mai na ka amo va jing hi hitia gari mai na ka chom phat zo hin firefighter hole police hi in ambulance so zong amun ahung lung taw ve firefighter hon na sata in bus hi tu ya chop hum mai hi asumi no ve a hin apet pe na hi bus sunga police so zong mo thelo hi aji chu bus sung hi sanalai hi ama se pe na chethu ahung so a hin mithi za hi akichi puin akim khat in somni ti in akim khat in somni langa ti in a hin chom phat zoin forensic science commissioner a korin mi somni la thum athi e tin confirm a hin pole police on phata in ma alawin a driver pa zung hi a holo ve basin tu set tu pe na hi mi somni la ni hi ba sunga kuna jam do mana hi in akim khar hi window azong chom thla hi hi zin mi thum hi akisu kha in hilaila hin mi ni hi aha serious di sanin kum somni numai chapang khat zong amai hi merseta in mai na ka pin amit asit na loading in doctor hon nasata in panalaw ve Thailand Prime Minister in asaidanin athiho in sum hi alung hempi na thu asai in hospitalam ho zong abona akizan mano government in apiding chule athiho zong hi sum apiding in asai na hi Bangkok Posin nusa asaidanin hichithil su hi zan pungsomni ni le ake vela hi in domiyong elpona kun gam thabe lo shopping mall ko ma hlung a hi tin asai na hi police le firefighter le ambulance song amun ahlungun police on hoita ba se cheng wa hi le gar kyang lang khat ko ma hin thi neu khat amu ve hi cho jong hi abon lim aka mana hi
police on hilaya head do theu hi gari kyang hin na sata abuina tua chakuna hi deilom ta thil hi asu e tin agyang mo na hi CCTV footage sa amudanun gari kyang lang khan akuna hi mai alhung so a spark na sata so a hitya hi mai kong le mai ko hi mersita hung su hi amu na hi police chief in asedanin teacher ahung jam do ho hin mai kong hi agang war zingin chomlo ka in bas pumpi ahin kha in a hat war zingin hji na mohon jong asunga student ho ahu do thei pu ve tin sei na hi police on panna sata in alaun bus company jong hi phata in a holun chule gari driver pa jong amando tawve police ho hin hji thil hi mit moji a hlung ham ai lawale gari company ho in gari hi phasya check lo je abui ham ti ho hi a check go ve tin police chief in sei na hi hji thil a hlon zo pungkar chom khat zo in police on gari driver pa jong amando tawve na hi police on gari driver pa ko ma hin case anei ho thu sei uvin a case hi mit moji le gari akun azamang ji le hji thil a so zawa police ho a he sa lo je a case anei hin a sei uve hji thil a builaya hi gari driver pa hi zamangin aki he e gari driver pa in police ho koma ama se pena asaidan hin ama hi azamang helo in hji thil a so hin pan piding hola hi gathaido va in asai na hi ahin anunga police on phata do le asai kit na ahin gari main ahin ka hin ken zona sata in ka bui pi in sumi ding ka ti in ahin mai hi gang chalen ang su do in mai hat war phat in ke zong ka ki cha a ka za ma hi tin asai ki ne thilhun dan hi police on ado a hi le driver pa hin hi tin asai e gari hi akyang lang khar hi ang bo in hiti hin balance ka los tai ken zong gari hi he tu te ding ka ti in panna sata in kala in ahin gari hi ko control zo ta pu in car khat kat in car ka ta cha hin ke zong lampining lang ka su in hitya hi gari zong tang chana mai zong hongkong pai pai hi ti in asai e hi cha hin police on adei lo ta khana hi driver pa ko ma hin balance na loss a gari no control zo lo a hi le ipisi ang gari brake na mi lo ham ti in asai un thimo achanu ve a hin driver pa hin sai the anei pu na hi alang hana driver pa de ngai gela hi le ama de nga zong hi nom lo ta hi aji chu gari hi hat ta tol hi de ring hi in gari balance a loss a control zo lo a hi gari brake ho zong achut ding lam hi alunga zong lo ding hi chule ama gari hi a mi somni la thumin thina tu hi ama de nga zong thir nom lo ta hi ki ne police on gari hi hoita che wa hi le gari sunga hin CNG gas cylinder som la amu ve hi dan kala hi thailand gama hi CNG gas jang ho hin cylinder gu bu apu theo hi ahin hi chaba sunga hin cylinder som la khat au mena hi police ho gel dana hi gari kyang na khat ahung si na hi spark na sata aswa chako na hi mai ko hi chule gari tanki hi in asunga gas cylinder som la khat hi ahin ka kha pha na mersita bas se aka hi tin asai uve CNG gas kiti hi petrol ho ta banga hi in gari thau banga kimang gari thaina gas a hi police chief in asaidanin iam tia hi chithir su hi gari company hon gari phata check lo ji ham a hi lawa hi le driver permit mo ja a hi ai le thu hi sangding hi tin asai hi police on bus se hoita khurwa hi le emergency exist a kyang the ti jong hi amu ve a hi hi chi hi aka zo nunga amu a hi in aka masanga hi hon thei ham hon thei lo ham ti wang a ki hepoi chule police on bus se ache over hi le emergency window breaker amu pu ve police on hita thu khul penun bus company lang ho hin a hin seun bus ho hi kum khat le verni phaham phalo ham abuina mam ti hi ka check jingo ve tin asai ki na hi Thailand Department of Land Transport and asai ki danin compressed natural gas CNG gas a bus le ho hi phata check ding hi tin asai in chule bus driver ho hi crisis management training zone pi ding hi in police in phata safety inspection zone anei ding hi tin asai e mi thio hi police ho le forensic lang ho in ala do un hecha mer se ta kit khar hi mai kong hi ana savar jing hi ji in athio ta sa hi mer se ta amelo ki hello hela akau hi atamin hi ji in ta sa hi koi ta sa ham ti het na dingin
DNA test song abol liwuna hi chlaimun gari accident na lampi hi asai kidanun Thailand gama dinga lampi siloi khat hi in asai danun gari he na dinga danger ta hi hilai lampia hi accident tam ta kumsi le au me tin asai uve war here organization in asai danin kumsi le adia kum khatna mi sang som ni wal athiziu vin abang le ni khat bau se le mi som nga wal athi na kumjong aum ji e traffic nga thiloi hi in hitia gari kyang si a thiloi gari accident a thiloi atame tin asai na hi hitia mithi aum jingjin economic athasame tin war here organization in asai October date 2 ni ahin athi holong hi Thailand city lai hola ahin puun helaya ahin alung nat ho le alung sit na ho va sa na anei uve mi tampi akamuvin in sumi honjong acha te ding mfona hi in ne dinga hi in thirpata ta ahin choyun akofin kom akoyun chapangka in akabuve akim khat hi acha te chunga thilung hi na asapar jingun ima sei thilo helin acha te kofin koma hamjong hamlo kapang kap thailo hilin amo dinun lungsit am jinguve tesin mai khathen acha ham atu ham bang ke puin atu hiding in gin cha nomin komsom li chapang alim hi ahin puin akofin kom ahin chapang kain akap zin min a hlemin ahin aka atang thai poi he chithil so hi lungnat zongumin lungsit zongumin lung han zong aum zinge tin Thailand mi pi hon asai uve ole Thailand bus accident chunga in khordo theu le hin sei theu chu hi chani hi in seilo bang khai tam pi zong umin tin police hon ma ala jinguvin thu hi tu hi ne ki chi nai pu in ole hong ki chi dinga hi ole video hi chan hi a hi tai